boros ma dikita saluna di damang akadainang na makahulong nami maulati ma di siya laharolong muna di pagtuan di bapa nami di ada parsarimatuan di bapa nami o di son marsitangi-tangian majomita naring ulaw jaho noku jujur ngolu manang sifat parsiguliton ni damangon Guar ni opu nami ima opu manuluksuk sinaga mangalak boru ni rajai boru manulang siap kuta bakara tolu manakna nomor sada opu galiam sinaga mangalak boru parhusik nomor dua opu swagol sinaga mangalak boru parhusik nomor tolu opu toga sobao mangalak boru siap turi ia apala nama ngomar nami ima siap opu toga sobao sinaga mangalak boru siap turi siap kuta muara samosir omma nagabe pamopar dihami ia anakna namargoar ia anak ni oput tugas obanon sada anak dua boru ima namargoar oppu jaria sinaga na mangalak boru ni rajai marga siregar siap kuta muara huta godang ima nagabe bona niari dihami ia boru siap kangan marhamulian matu anaknya mang boru nami namorai marga situ morang siap kuta sitapongan samosir ia boru si nomor dua marhamulian tu anaknya mang boru nami namorai ima marga si bolon siap kuta si bolon samosir oppu jaria sinaga mangalap boru mirajai boru siregar ima nagabe bonaniari dihami oppu jaria sinaga anakna lima ma bawa ima oppu butu sinaga mangalap boru mirajai marga siap turi siap kuta muara oppu lajo sinaga mangalap boru mirajai marga situmorang siap kuta pasara samosir oppu tupak raja sinaga mangalap boru mirajai rumah horbo siap kuta pangurura samosir oppu parbutar manang oppu tamaria sinaga mangalap boru mirajai marga padiangan siap kuta padiangan samosir ia apala nama memerhami nyon ia apala na oppu siap kami ima oppu mangalotas sinaga mangalap boru mirajai marga situmorang siap kuta urak samosir apalo ngodo nagabi mona tulang dihari ia apala damang nabostang waing di bagasta tongan ya lamano ima oparang oppu nomor 5 ima oppu mangalotas sinaga boru situmorang tolu anakna tolu boruna ia anak siaka oppu hasuriwas sinaga mangalap boru mirajai siap kuta urak do marga parhusik siap kuta parhusik naik kodan nagabe tulang dihami anak si nomor 2 oppu parudio sinaga mangalap boru mirajai marga situmorang siap kuta pasara samosir anak si nomor 3 oppu bayar sinaga mangalap boru mirajai marga situmorang siap kuta samosir ya boru siap kangen marhamulian matu anaknya mang boru nami namorai marga kuta balian kuta sipira samosir boru si nomor 2 marhamulian tu anaknya mang boru nami namorai marga marbu siap kuta pasara ya boru si nomor 3 marhamulian matu anaknya mang boru nami marga siap turi siap kuta muara ia damang nang jumolon ima siap pemparani oppu hasudunga sinaga boru situmorang dohor boru parhusik siap kuta silasa urat anak nama 5 boru nama 2 ia anakna siap kangan om manaing nata bado-bado kom bapak kom oh ia anak siap kangan oppu arido sinaga mangalap boru mirajai marga mangusong dohot marga pasaribu nagabe hula-hula nama kamahar ranggi anak si nomor 2 ima bapa namion natado balok naik hitungan ya lamon ima oppu andre sinaga mangalap boru mirajai nauli lagui marga situmorang siap kota Medan anak si nomor 3
ima oppu kalpin sinaga mangalap boru ni rajai marga tapu bolu. Ya anak si nomor 4 oppu reja sinaga mangalap boru ni rajai marga siat turi. Anak si nomor 5 Amareni sinaga Amaroni sinaga mangalap boru ni rajai marga marbut Banjar Namo. Boru siap kangan anak ni amang boru namin amorai marga tabba siap puta tipa. Boru si nomor 2 marga muliat ku anak ni amang boru nami marga si majuta nasial lurut pakam. Jadi nama namin ang jumulungo dingon anak si nomor 2 mau siap paparan yung puha sulungan na mangalap boru ni rajay marga si tumorang ima inong namin na ulilagon nagabi hula-hula marga si tumorang. Iya ama namin yun tubuh tanggal 10 bulan 10 tahun 1974 marga sohotang ma ama namin yun inong namin na ulilagon tahun 1982 boarding 10 tanggal 10 itu bulan 2 di tahun 2002 di rumah sakit di tahun 2022 di rumah sakit Elizabeth Medan di ruang ICU marumur na ama namin 80 tahun. Iya ama namin asotan mangalap boru ni raja marga si tumorang jalan naman ubod ina namin ima opung nami boru si hobbing nagabe tulang manghiu ma ditikyo. Gabi do ama namin maranak marboru di basa-basa utuata di ama namin obat anak bawah obat boru umuma sudah walu halak anak siapkan ima usah diri na magkatahonon ama ni Andre Sinaga mangalap boru ni rajai marga turnip siap kuta sungai 2 Tanjung Ledong kuta tau di basa-basa tuhat tatu bihami 2 bawa tolu boru sudah 5 anak si nomor 2 Pak Devi Sinaga mangalap boru ni rajai marga si Torus di basa-basa tuhat tatu dianggi namion 2 bawa. Ya anak sinomor tolu Opukembar Sinaga mangalap boru ni rajai marga Manuru di basa-basa tuata do yang dinamio sada bawa do 5 boru. Ya anak siap kanon dia anak siap kanan Pak Lambot Sinaga mangalap boru ni rajai marga Siagian di basa-basa tuata do sada dana bawa boru siap kangan Makembar manam siap ten boru Sinaga di pauta kami do boru namiot tu marga Hasibuan siap kuta kelapa sabatang di basa-basa tuata do dinasinya sada bawa do hutol boru si nomor 2 Rebora boru Sinaga di pauta kami do boru namiot tu Jambi di basa-basa tuata do dinasida 2 bawa sada boru. Iya boru si nomor 3 Lipen boru Sinaga di basa-basa tuata do 2 boru. Iya boru si nomor 4 Pera boru Sinaga di pahuta kami do nabaron boru namiot tu marga Panjaitan siap kuta Telipule di basa-basa tuata do 2 boru. Iya boru si nomor 5 Angel boru Sinaga nang nakamulia do anak ni bapaon si nomor 4 Edward Sinaga Oma nagabeholso di hami tulang taraja doho inata suri pada terlumobi tulang nami salu nama upung nami namangilo mahami tulang upung asal komos matang yang muna tuang gikon salu nahamu upung nami tulang nami asal tangan ko kaungan yan asal katok makasohotan ang gikon ang ginamion. Iya boru siap kangan yo pusiga biar Sinaga di pahuta kami mah iboto namio tu marga butar-butar siang
kampung Pon di basa-basa tuat tamatun bawa dua boru iya anak sekangan na maupun di bapaon Jonathan putar-putar na mangalap boru ni Raja Marga Silaban siap putar duri anak si nomor 2 Yakin Bos putar-putar anak si nomor 3 Daniel putar-putar boru siap kangan nama Gabriel boru putar-putar di pahuta lain namanya Omai bebere namanya Tumar Kaketaren manang sioping siap putar Medan di basa-basa tuat tado 2 bawah so do sada boru iya boru si boru nan di kota namanya si nomor 2 naik dean boru putar-putar di pahuta lain namanya Omai bebere namanya Tumar Kaketaren siap putar Medan di basa-basa tuat tado 2 bawah boru si nomor 2 di kotaku Mak Samuel boru sinaga di pahuta kami do Tumarga nabi dulu siap putar si pahuta jalan di basa-basa tuat tado sada bawah do sada boru iya boru si nomor 2 Kak Gabriel boru sinaga di pahuta kami do Tumarga si pahuta siap tarutu di basa-basa tuat tado sada boru iya boru si nomor 4 Nateri boru sinaga di pahuta kami do Tumarga si boru siap putar do pulih di basa-basa tuat tado sada bawah lohok sada boru jadi torok ni pinokpar ni dalang na tutuan namin ang jumulo mo tingon anak maopat parumah itu boru opat hela opat paupu siya anak 10 lalu paupu siya boru 10 opat nini masa 12 hala nono ma ono pala kumu masule kopare ni damang kurang na ono 15 hala salini boru ni damang on dohot dai nangot tum masai kurang do turi-turian jalan di bawah dong godang damangon do kami sudah pinopar na di bawah sapoda na uli do na denggan do ajar nasihat tuani so manema na boy kotor kami jujur bolu ni damangon mulut na lobi urampe pasal kami dari marsopo pe paringat kami horas ma mauliati ya hula nami tulang stol hot dokaron nami hutulan nami raja situ moran nakik kata ita bege tarima isusur guru ni na tua nami on ala dulkina seme halang nasawut bolu taringot di buah-buah ni ang susur guru nung be guarna benya sauru batua molo boy soon na tua nami on lubo bisa kami sendiri hata martua na maiba ulo boy soon umur na tua do tugo tutoro ni pinopar ala bolo di umur ni ang kinamion dan naman na hata na alang pe na sumimagod molo di umur alanjun raja nami odos kodol to hamo tulang nami mang na dia manaro dan na sohula kami akan adinggani tu akka yarakon nami on do tuang kikon dan na sohula kami ala mang nabuhama aroy asa dapot sirokan itu tinggal raja nami tungko mosma anon pasata mo na pasu-pasuni tu popo mo na on ang kinamion siya pudan ni opuan riyon so kung di ba siya sa mahasa tu hamu ulo namin di hamu na liyan na lulu at tungado utang na so huboto kami na so iboto de inamon takas pabuha mo to kami bersedia do kami na humakar atik po aha adong itikimere imana mang naboy dira karakai tu sadan mang na tu sadan hape na tu na tu polak hape na tu mangisiri tu sa hape nang diboto at tungalong utang na takas do kami manukod di hamu na tu nami siap do kami mangkarari so ni masolo hata sian kami mo na suhut mariate partikelon hupasahat kami ma tulang nami Rajai Situmorang dohot Rajai Parhusip Rabu Durma dohot tulang narubok nami Rajai Habiahan Andai mangidu kami jalan mengelek marsomba Tuhamuna tulang nami Situmorang Alhamdulillah tong hula-hula Raja nami mangidu kami asa sisada haroromuna di bagasa tikyor songoni tulang nami hula-hula nami songonina tulang narubon nami dohot tulang manhut nami asa hutong-hutong kami na sila ganda mga panahon
Tapi aduh kamu geleng nami marga sinaga apalah untuk pulung do akan Paniroi anak ni Raja si Botuade pola piga ay lima do woto hata tulu nakin dua nakin na jawi tinggal tulu naima jadi nahudok di si dos marohata teh ngasangap pita itu utomu ba tapasa majolo harbi pirate ari mahamu atur kamu mah pamurumula no majalo harbi pir so ini mah permusik nami permusik nami kalau pasangan harbi pir mah ami bah udah na siap dusrohan nami nakin mana piga udah nakin ngadusrohan nami baik majo musik nah bartusi asal pasatam yang musik sudah moto kami si moto ada doa mugeling nami kebetulan terjauh kami mulai natuari tulang hula-hula dohot bona tulang nabudari di tonggora di pangarapotan ini ngatakas sudah kok kami sadahararoan kami natuluon tulang hula-hula dohot bona tulang firma poki bahul-bahul pasalongan firma ton dimuna lumobi ma paparan ni
bere namion jomuk ma pasamota so ni ma hata na jepek kasahatan ya gue pir spinasa ma tubuh apara nami marga parhusit rohani tulang muna parhusit dot bonan nyari sinegar sa rodo hanya mang baru molo tuk somoni baharo nami imay men number lutu dawo kami so gatil boras pir lubo kami basa tikyo asima tong rohani materi bata pagulon nami tuk ta materi bata ipinok perni bere nami otu tikere namanyu asa pasur lo bari tumul persuaban saya di pada Tuhan masa kamu susah saya Roma persaudia asa beri kamu bau persalongan saya pirir mantul ini hamuna sangguna saya lucu-lucu mana pesamota ala takasdo au sugari dan roho ni semeden ba ini ya cataran tuau ba au memang korahon nian alai rodo damang ba las hata hodamang ma nalaho si pasahaton tam mudah-mudahan Tatang iorda, siap tulang setulang. ala dua dohami dohot apara siduli nami parhusit molotung sarap hita nang rabdo hita pasatoni para dihoni jadi songono memperbeakna tu pinopar nilai namion anak dot boru walu opat maitu anak opat matu boru alai sada makusus tu perenami sedua imani dokon ulos na makilap majo sen na jauh paduahon pahop pangguaran tu Andre Sinaga parpunguan tu pahop anak sada parpunguan tu bapu boru sada parpunguan tu nini sada parpunguan tu nono sada tu namaramaranggi opat hamu mama ngatur honi amak boru tu ibotona sada tu perhata sada hamu mama ngatur honi jadi mau lohani ditikirat majalo kodang kan disima hami pasaton ulos dari mahami maguru sohon na hombar nawad na rokami sidok boti mahami tulangmu situmorang do parhusi naik pasaha ulos mahami tu pomparan ni bere namion na parjulo ma tu anak na ya anak na opat dinatulun non sadakot tang mai jadi baru adong acara satokin di bere nami mana paupu nami na somar sohotanon asa makira sen na daw magjusen na jono dia kapaso-pasonoli silas ni roha sirokak ni totina age itangi od debata tu atan na basai lumobi ma na kasahalan ni putta jadi bay majo kodang manang musik na si doktor nami jadi apa jadi Pahopo hasian ima haroroni tulang ni bapamo nang hami dotong tulang ni bapam hami do tulang ni anak konna ima hamu jadi lungun ni bere nami do lungun nami tulang jalalas ni rohani bere nami do las ni rohani tulang anggosnya sejarah do sigurito nakin nungar sisir maranak marboru marbahopu anak marbahopu boru didok kami nakin ulos bakirap lepas pasok asabui manang natu dia malak kamanopo boru ni rajai so nidok nida dua hope gulang hope rumai pinah hope gulang na boru ni sebe dia lapor tong do boru ni tulang
jadi ompe tabay majo aparasi dulu ay ngawon mahalo ba Edu bereku semangat on ulos perhatian hafal ni uloson bilang ni uloson gacang ni rapo uloson asalam tu hafal nama holong dio mamuji pasangapun debata tu hafal na holong dio pasangapun na tua-tua dohot marsaur yakka donga munjolma dungileon di debata ama tuho akan record di ngulung bahkan lebih dengan sen di pikiranmu pos roham semama masu-masu doa mata martu di bata di tikina asal maholoho di bagasan nasi holong di luar di bata mangulu jangan jenuh-jenuh berbuat baik lambat atau cepat perbuatan baik hasilnya akan berbuah baik ikut tong dio dalammu sogot alani songnai dio dina tua-tua Pinatik ko kucur di topi tabian manang tu dia peho bedekku mangalaka tu sima ho dapotan akka persaulian akka pasangotan mama sumasu matutu amata martua di batatu ho bere dot tu saluhut akka pinoparni rekon tuk songonope ulos naboy upasatami pita petanami matu amatan di bata ulos herbang seherbang matutu tangan dia bata di bata mangulos badan dot toding songo nene dak tua-tua si titik masih gopa golang-golang pangaraukna dok songo no pena boy pasatami amata martua di batama manggoki pasu-pasuna amang panggual parosi asarak dot uning-uning ami hamiro pasahaton ulos herbang matutu tangan amat tangannya mata amat tua di bata barhite-hite oloson mama sumasu beri nami manang tu dia besok mangalaka sema ada bota pasolea paema Yami gabe bang. Iya.
ma nawinain ni hahalani dengan tutur si temoran kini semua ni matuk siap kami hula-hula mak parmusim ala ni mengadani mamu kuali hamman amang parmusim nami di bawah setikion naik pasaton nami ma ulos serbang tuakkan bela nami doa bawa kunami mau lobe di pardakon matanya yo asima tukuhnya materi mata nako mapanggabian nako maparhorasa mari tihini tanyan nami asa niat tibu dapat kamu sepaswa aku sering nanti nomor di bela nami akabere kalau puas sila sisa dah hata dohan nanti nah semua dia berhata di dah si temor nanti sadar dohan amanda jadi mula semua perlu nanya kamu baru akabere salungna tanya naya untuk tamat mata mangir bang bunga tuh mai biro dan mata nyai mana tu dia aku salungna mangarak tapi nomor di bela nami saya diri hata imam ganu bari baik jadi dan homan Iba joro na boy seperti pagi, puri pengen bisa sembonan nyari pada sini kan. Joro sini macam pasal time joro atau Pinoper ni Gol Marsada do nai marata ala hita do tulang naru iso masaro mahamu jadi dihamu suhuk nam dari tulang akum saya pinai hudi huk donian taroboo alai adong kebatasanna di patu pahamu tuhami tulang narobot doha akka hula-hula muna saluhukna upasahat kami songon hata nanidok munaima ala orang do siap kami tulangmu tulang narobot lasmarohamu ade jadi moro pandalanna ilo hakku hamuma bakal pandalan di ulos naunomo
Siap kami Pasaribu Margana. Sika dia pahamen dodok Pasaribu. Gula-gula nama marang kita. Gawe tulang Kami gawe. non pasal kami bisa. Gawe. Kami jo kodang na hopanto si tortoron nami. Gawe bang gawe. Jadi maruduk musema mang boro siap kami Gula-gula nama marang. Pasaribu Margana. Kodang na hopanto si asay kami jo ulo si torok na puto at kapahok po namin. Badang. Songonema amang boro. So ulos si torok na po na pasakat kami. Dokot harbubir manang eme nomor ludu na pasakat kami. Bibaga sa tiklon ima di parsari na tuon ni amang boro namin isa. Wala ate mata sa sititik masih pahurok mga sumoma. Otik sa dia na pasakat kami to mo. Sa tuhat tama namanggoy paso-paso. Gawe tulang gawe. Marulak makan na uli, marulak makan na dika. Gawe po. Moro siya karami amang moro sa buwan ni Ari Mergasirikan. Gawe po. O batu na tahatay urus na tayo ono. Gawe po. Para di ako moro sa rohami. Hindi namin sa rohami. Rohami siyan buwan na Ari muna. Buwan ni Ari ni dire namin. Siyan Mergasirikan. O batu pasu-pasu ng tahatay. Ono lempar na rewit pasatan sa Gawe mas. Gawe. Gawe. Di ako kamuro namin ka na maranggi. Ate, gusto mo natin tamang moro ate. Gawe. Di namin permisi po sa itong namin maulog sa buwan ni Ari. Asa mga ibang mabuga-buga to, may rinod ang mata niya. Magtuliya ng mga kasaluna, pinaparilay na nyo. Sa inyo dito at tayo mga kasaluna ka naman. Ayos mo lang siya po na yan. Hahanapin ko na lagi ka tuto. Sa lahat ang marami na sulit ang gulo. Hai, natabunay. Si Tumorang. Si Tumorang.
Situmorang dapat duduhon atau horo kita si sedatan yang jaka ya anak bertahun dari songonima di hamuna amang koronami marga sinaga kami dison siat tulang manghipmuna marga si hoping naking nungat hentak kasu pasar tami parbuebil sikaknya namar ludu asimat rohani Tuhan tuari namangihut dihatani parbuibiri asa pirmayat tong songot haratot pining tonggi songot haratot tubuh asa dohon mar songot haratot situ tua asa pirma poki bahun pasalongan pirma atau dimunan asa subuton tujuruan narion diberi namang porunamion luju-luju matong nang akka pas samotan namang poru siap yosmiru hatta disondo hamiro pasahaton ulus panyari mana ulus suri-suri nagajang asa manyari nauli manyari naden kamatong tarengo di ulus pasahatong nami dibuli namang korunamyon tang yang nangat tok di bata di hamuna salhun na pinopar namang korunamyon dia kalang matoras pamatangna bersama di bata holong matuhat tari namang ihut itu aku semua sirokat itu dina dengan nadabi dengan sahak tuna sarumatua di hamuna salhuna piroparni amang borunamyon marang di dia behamuna mengingani desa nawadon di paswas di batama najina manitangamuna horas mahamuna ada pangaratoan horas mana tinggal di sungai duom morotuk pasongonon tari mau diurus suri-suri nagajang naburi tarpasahak nami kamu mamang koru manut Tuhon taringok di hasahakanna Pangiringan di budian emang boru namion horas mahamunan marang di dohon namar hula-hula boru takas matong to dimuna marsi pay ringiringan tutup asa banyarena bodang mai hatubuan di tubuh tua darang atong kurang bodang akamat tero inata sahak ma sahak na sorbatua sahak na sulu sahak matulo di botean lungo pasatam unus panyari tujolon nyarion horas mahamuna jala dabian. Ini masak kami tulang mengihut. Kita bersaudara.
mau para lemang boro namion irok na dua sajok na dua sapat gogo tua do sia hutan ade maksud turisi tungna tipispe unos na upasahat kami otik RWP upasahat kami pasu-pasu do isiak kami asa asa sa mason irok na dua tutuy man dudur tutuy na lote hata pasu do katanyang nami na upasahat kami tuhamuna ba unang mamuba unang Rajanami siang hami pergelingan muna marga sinaga dumobi madipong marni baba namion naong majalo pasu-pasu marhite boraspir naong pinasahat muna tu bere muna pahop muna na pinutus ni topi muna sayang dia matutusahat yang muna Raja Nami yang katulang kaupung Raja Bulon asapir mapuki bahul-bahul pasalongan firma tor dinami lumumi ma pinopar ni baba namion luju-luju ma nang akka pasamotan akka amang akka inang akka tulang akka opung diduduh hamudo na di bagasan rohanami na mauwas sami di pasu-pasu di akka tamyang muna sahat may tutuwa kopung sahat may katulang Raja Bulon lumobi ma di pahopung muna di bere muna na pinupus ni tabi muna na sodabutan rokkap dope sehingga mamarhita tamyang muna tujulan na riyo dabok ma si rokkap ni tordina dabok na duluan jumpa na di jalahan di pahot tamu may marhiti mo sa kagajang ulo si torok rabbu asa dohonon namin ma sonodiro ni na tuwa-tuwa di buwit na trabaho di baik tu sa riyo horas mahami pergelingan muna na majalo gabi manang raja ni udah nami akopung nami akatulang nami na mangalo akatulang akopung totong dohami maya mawas dia kata yang muna dia ka pasu-pasu muna ang Raja Bulon asa atur mahamu di parjongjong muna hot mahamu di barisan muna ro mahami marsobat wadu ni hamuna tulang nami akopung nami somaninang bonani dari bonan tulang nang hula-hula na marhamaran marhitema hot mahamu akka Raja Nami alani pada nami kami soba tuadopan di hula-hula nami saluhutna baik damang ma godang soba